Samu Secondary School, Buliochi. Iya. Kaya nandun dito ko niyan na Tapi kemunilakan dahil tiko saranga main daw samu. Iyo. Sana ba turang ora. Iyo. Tiga butakin na runun dulu kali ni bulingo. May tiga bu mesaseken kalima. Kaya nambalimbali sang utingan ko bida. Nakena ngoni tumbu-tumbu. Natikin ng daw samu. Iyo. Nandaw samu secondary school. Right. Apa ini? Iyo. Ito kamali wato kana be nakurni buling rawa ndola ba nakatum ba ni kalungata. Dinasar. Iyo. Buto mo tani be susu. May bor tiga buta kina nang gito. Kung na kina na ulo nido berto me kota sumbukin na kanambi secondary school. Orto may bakanta bor na mata tim ni MGM na kay be bola kati. Dinasar. Yari tuku lagi kami mbala tera korni bulingo. Kita bombo tani na tangi na bita beso yang garabi na korro. Ano buku. Bikimina na buliochi ni sa binga rabi tunga na bita para bomba teritu. Siya na bika kambano ni sem. Ambo may bakata ni talanga kina na korni bulingo. Patawata ka. Nanurto sa sangaya na tangi lambo Winston na rundol tinkaono. May rundol urusa bulu katolu. Erto barita kero to nanganga na kokuan na mae na kokuan ni sasanga to berto na kenang onelewa. Erto may bis Kaya may makatatan na Cornibulian na rangilampan na Winston, erto may reni ando Na korni bulin na daw Samu Secondary School. Bakarton lang bikin na mata. Samu Secondary School, raia wali ulisat, rotumu maira, ngani na wikoro ulekata, naifini makalala na yamaki edura, ruwati tunna yuruni amunamu maira wata. Bakatu mabina kena bingung na ni mataka. Iyo. En buku di bito kan yan mataka sar. En nanti kena main tolongan na runa na ngonongo. En